Mayam Kurumjari and a very good evening. ISCOM discussion timing Dabiru from the Mapu Ahan Maktada Suraj Khongbantabam Taram Nokcha Bagaloina Kaikum the Bucheri Nasisu Miam Gidamukta ISCOM discussion time da Pudana Luxury Ekogi topic IMFL and border pillar issue have the Ekogi Indian made for a liquor Loina border pillar issue si matang da naina bagi damakta mayam gi damakta kona topic kona puduna luxury ngasi gi topic asida khoi gi expert ani khoi gi toina so khoi gi damakta mateng pangbiba mayam na su sakhang bi raba khoi gi special guest ani online gi khuthang da leijare mayam sak takchage ahan bada khoi gi oza Potsangbam Sonamani Socio-Political Commentator oza Sonamani butano we thank you and we really appreciate your joining oza khoi gi ani suba special guest asina Oza Dr.Naorem Sanatomba, Assistant Professor, Manipuri Department, Manipuri University. Oza Sanatomba Busutaram Nokcheri. Suraj Khongbantabam. Oza, we really thank you for your time and your joining too. Ekhogi ngasigi topic Indian made foreign liquor amadi border pillar issues matang da oza khara khana janabi damakta oza da akhoi na hangachabani ado oza akhoi gi si matang sida akhoi gi assembly session da su kya mu puthokre aduga sigi matang sida oza hoi gi comment adi mayam da knowledgeable oiba yaba adugi akhoi gi oza hoina mature su oirabna oza hoina guide to biba yaba akhoi viewers sing akhoi gi leijariba akhoi su gyan tanaba akhoi gi sigi merits demerits khana nabi khudong chab logjabani ahan basi oza Sonamani da dum hekta lakcharega oza akhoi gi IMFL akhoi short ta haijariba akhoi gi Indian made foreign liquor sigi matang da akhoi gi Manipur da su issue me ama thokli sigi oza Indian made foreign liquor sigi matang da oza comment amadi akhoi gi related to the society Manipuri society sigi context da oza gi mod kharang thambiyo Suraj masigi topic ase koire masi chahi tara kunrum helbani masin IMFL sigi Indian made foreign liquor shibu koi lothok sira dum impose dum tawna tham sira haiba se koira jan masin naina base mayam sulone khangi adu sarkar na sellinga kan lothok tabani na adu masi lothok taba hairi se kangbum no oppose toba kangbum da lothok piu haiba kangbum na haire masin leishanu kangbum na haire masin lothok ko yate masigi issue masigi entangle se sum koire tawre base Other Manipur the total dry oibra has totally wrong. Manipur the dry state and a highway with the we are totally wrong. Maram the Mapam Punamata Quadukan and Kangde Kongubja Kongup Shim Mapam the Kangde grocery to Kandani Kangde Adicha to Kandani Kangde Adigi Moi Mapam Punam the agency may am the lady must you an evening the Gentoknaba even uniform persons Punamuk Tina tape. Adu Pajana percentage the uniform personnel bao mi yauri must distribute to Bitamakta. Maduna must think Mangamoy. And now open and Gedi Sarkar Daji is the rule framer is the rule breaker Havido. Adu must police na I am must say police Kande paramilitary the central police organizations Jauriba, Muishing Bo Masi Karbar Toba as a courier oina. Moine Puraga, Dugandu Jonba Kotpa, the Moi Commission Pangba Kotpa, uniform service non uniform music, the Katika consideration delay. Odum Kambi the wine, how did the drug lalun, but about uniform personnel say Yaure, Atisakayam Yauri Bene. But in the Papangam the Banina, Akoi at the police scheme, the Adi given Assam rifle the even Kanagi CPO Central Police Organizations every organization everybody is involved. Parimaduna Makuiga Tope State, the Tope Ishuni, Akui Manipur contextual lecture Indian made foreign liquors Aigi Motadi. Must it Lotokonam dry states Lotokona Pai? Madam the dry in a Hiraga, Loina Mapam Punta Loini John Matarabadi, Adu state key revenues as Amangi, Adigi Mase Kari Haini, me meaning the Jam Pajitaba, Adigi Matakta State Siga, Akui say Angpa Kari Haini, minute on the Tabak, Juni Rigatakpa, Haibado, officers Kanakana Umadi Juni Rigatak, some Haidine, Machachum Majane, habit on the Lakpa. Jangview, IMFL give a Siki Mase dry state imposed over state Punamakloni fail. Jangview Bihar the Nitish Kumar na man kagi vote chahi mga taran mamang da mam se kui
entire Bihar punamag se mase ai dry state ohingani hai bada Bihar da leiba iche sing kana umagi ma ki nupi oiba punamag sina yam phajana khadadara mase dry state ohingani hai baduga vote se ang pad nupi myam chatna thagat ki amadi ma pu kahangi made sum taruk siga ngasi dimag ngamdre samna hariga local gi mafia mayam local gi ladiba gunda mayam singchena juice se amuk mone mushe maga jon base bari da jaure Nepal le purak Bihar gi Nepal gi border oidibadina adu Nepal le purak so bari da jaure madi India digi pesha pai mi oi singchena truck purga ate state gi jon base jaure madan it is a total failure Meghalaya context se view Meghalaya so dry state tawnian tarbati adi mayam janagi dana janadana mase dry state tobuja de it is an item of our food my high angak pani adu mujam gentle ne tai adi kenu da lakpiu Mizoram da lakpiu Mizoram da dry state ni yam na koi digi he da yam na control leiba moge charge ki mio singchina my father madi kari leiba mio singchina mona yam phatin control to mafam ne adu Mizoram da bho ju se thingmangam de maram de Assam de angak pat pusalli Myanmar de angak pat puthoraga kanada Mizoram de joli masing ngamak tadna Mizoram government haire pare di ju takmi me am sing se list ma piro na koi se tham da botol taruk pirge asigi announcement na matogi mamangai da adur kanauma ju thaning me ne botol taruk noi da pigadi ne card ma payu ju takmi sing do adu maina to ne janagi adu Mizoram ga shi bosu mo control to bangam de adu chaba thakpa hai se accept kari haine ko gi drugs gumba WY gumba se ko gi poppy gumba afim gumba mo shum de restriction de totally to bo phai adu liquor city masa gi ning akoi ne thingna baju mi thag lambi da ta da lebe dum lei ne adum phange ba juice pasha se kare he ne pi boi watani adugi mi go nonjeru bo hai do kashlit ba Assam Rifle sipai amada kashlit ba Central Police Organization sipai amada khoram ma ga bhai dangi botol to piu ne nang kota to botol to piu pasha pir lege do mang do khoram jari ba adi juk to lab na ji khoida maram di moina koi gi sakmai rom de por ati ti local gi juice se se tak pas noitre adun mo koi gi foreign liquor se on koi akhil thakchike haidana adune ishagi pesan ishana koina ko bikhari ramingo de nibai bapta tare akoi se kayam thin ko mentality se low legera haibe se yengbiyo adu matakta mase hoy mioi kana gumane di aina ngangi se mo janik do ormani okay it's fine ai expression ni ai ishagi opinion ni aduna mase Indian made foreign liquor se mase ban tobiri se mase lokthok piraga aduga matam khara kramain to chatli chatte haibase mashi khara kan to si karam de jengsi se Nagaland nom de ju pusalli kada di pusal Manipur de pusalli ada kanagi sakmai di kitang haigalaga Nagaland old Assam gi gadi thabam duga ama chak chabam leri adugi bora puthoroga Nagaland gi bus loina halaga loina pun challi akoi mangda thoi akoi kari tawguni police gi mangda thoi police kari tawguni moide phangi manina police gate taruk tare ni pan mun chakadori se aduna masi thing mang yam wagani Indian made foreign liquor se aduna ai gi request have public mayam da khana nei na si aduga akoi gi mangba tarabati aduna manghan da ju khra thakpai tamakta akoi ichai su sing hoi moide control to si aduga samaj ki chukhre jengshi yengbiu ikai ngun hairigam kana umum ni sorat ta lakpada akoi gi samaj se ke doge da lakpada jum manakta ama soidan manakta jum mam lere mun matam punamakta mase not all ayam mafamda sorat changdine to bohim yam pullurga ju to pek anihum chingjallaga laga sorat to lai adu mayam do khorma pasha thara chatki yengbiu adu masi adum uramgani khangsu khangam adigi akoi sidum uba phangi asigi matik chaw asi bausu labade moina lapiri do ai halman leitabagi
mathoi nuai to sir ko do madu kitang uchi ge layim kat ke nate ahamba ju ngasagi jum thangna ba soider lerim gani sarat kangdi luhongum kangdi ma soider bani majum mam lerim gani madu khillaga moi taram kun ma thaga madu punghai pungam tu tap te thak laga sarat jawro gani or luhong ge jawro ne or luhong ba gi khara harau je pato bam adu matang matam chana to bam tei aduna suraj ai yam na masi issue dum haijer roi ai ge suggestion ai lengak ta mayam punam susum jenga analyze from the point of monetary loss about 600 crore rupees jai kuding mangi adigi ati de chalaga mingo the niru ba kolba ju tapai tamakta central police organizations or some rifle mo the niru se yam ikai ningai ni ai mai se ju dogo ju butul mai tamakta to principle lo to ga mase mutun lokthok piraga generalize oina masi IMFL Indian made foreign liquor se mas open oina masi amtun bazar tab tum pubirak namba hai besum tang ai bensi suggestion on thamjari yama chumli oza oza ge point of view yamna mature on su thambiri habidi ozana hai takbiri base khoi gi hekta mi pum khudima yu tho haiba nate thaiba leijariba kangbu se khoi society gi su khallaga khoi gi paisa pu thokcharaga khoi gi leiba sida moi du easy access oina bagi damakta facilities thambiu haina propose to bibani amadi you encourage toroga yum thong gi tho haiba nachade oza gi point of view yam phaje habidi khoi na mangda khoi gi prestige haiba ma adu khangak taba isa gi paisa su pu thoga adagi khoi revenue su lost oiba adagi image adagi khoi gi dignity su handaba yarak panina adagi damakta adagi point of view da ozana hai bisi yamna kai hai tare khoi gi yamna phajarba point singni aduga mayamna su ichai su section biu loina na khoi ne hekta niraga khoiramaga khoi ijet mangaga adumaina thakpuru thakpi ganu haibani amadi thakjaba pamjariba thakchariba singdudadi khoi gi su easy access su khra thambiu thambi bani oza yam nungai jai oza gi am mature oiba oza gi opinion khoina we really appreciate on that also sir aduga khoi mathang si oza kanoda lakchege oza Sanatomba oza Sanatomba khoi gi kano si ngasi gi si point si kanu oibanina border pillar issue gi matang sida oza Sanatomba na kitang thambi tare oza border pillar issue se hanjan kaya ma su lai gare protest me am su tawgre khoi gi CSO me am su sige damakta proper demarcation proper khoi gi point me am laina bai damakta me am अखोगी student organizations अखोगी civil societies organizations में अमनसु पसु तौदना लाकपीदी ओजासी की मतंग सिदा अखोगी policy सिंग से अखोगी कनो दसु पुथो एको assembly दसु पुथो खना बिरी सी की मतंग सिदा ओजागी point of view खरदंग थंबियोजा ओजा सुरस अखोगी लेरिबा border अखोगी pillar की issue सी असी यामना अखोगी chronic होइबा अदुगुम्बा मणिपुर कुनाइगी disease अमा लाइना अमा कुमपुर बलेना अमुक ओइबदुन तोई मसे इपाई पुगी हातकता अखोगी इपाई पुगी हातकता दी अखोगी मणिपुर की मागी मैप से बाउंड्री से हम पाक चरमी अखोगी हुजिक लेरिबा अखोइना लर कबो वैली की एरिया स्वाइ सिपोक्सी अदु गंभीर सिंगा नरसिंगा की मतम स्वाइ वाइ सिपोक्ता कबो वैली की लमदम मफमजी अखोगी ओइतना लेरमनी अदो हाउजिक लाइबा कैनो सिदि इश्यूज दि केदोगे द बॉर्डर पिलर की सी कोई जम्मू कश्मीर दे थोकदे ओजा सुरज जम्मू कश्मीर दि येतुम मतोन द पक्पा लैरि कम गिदमत लान तौनरगा पाकिस्तान का मसलिदा कोई अंगक फंगना लान तौनै अदगी बोम काप्स नै मिहान मिपुन म्याम थोय अदुगा मणिपुर सी एक्स पॉलिसी लुक इस पॉलिसी दगी एक्स पॉलिसी लाइ एक्स पॉलिसी सी करम मखल की एक्नो हाइबसि मै कोई हंगाय ओरे मरमदि मणिपुर की बॉर्डर सिदि याम फोरस होइना मलोय हांगल लगा थबा बॉर्डर पिलर से खागुम से नति खाब मतम से द मीगी द खर संजल खाजि के अखोगी द संजल अगर खादो द खोनरिसि मदुजु कनाना बर्मीस न नतब म्यांमारीस न नतब कनाना हाइबदा इंडियन की अखोगी मागी मिनिस्ट्री ऑफ अखोगी दगी कनोगी एक्सटर्नल अफेयर्स सिगी मिनिस्ट्री की टीम जिना सगी मागी मदुगी मदुदा थबक सुरिब सिंगसिना खारप मतम से द कमाई खालै हाइबदा अखोरम द संजल हे खाबम तौरिय मसीदी अखोई हिडन टोइबा करिगुम मखल की एजेंडा म लेरब्रा हाइबसिने क्वेश्चन से द बॉर्डर पिलर की स्टेदा ममांग द तोंबी कांता अखोई मफम दु ताब डीसी तोंबी कांता नसाइगी मोंगोंदा punishment कोई याम कन्ब punishment type दी कर्म मखल की punishment type द punishment transfer गा पीदना कोतना तौबा मासागी थमोइदा मासागी मरेबाक निंगबकी ममा लेपाक मरमदा मणिपुर से मसिसी गी बाउंड्री इपा इपुन ngaमिबो बाउंड्री दो मदु ngakningबगी मदु वाखल लेजबा तो बिकांता मदुदै द पीगी बा इकोगी मदुगी मतमदुगी माइगी मिनिस्टर ना यंगजन बजप मतमदा ngसाइगी खोंदा दो करम खोंदा सिनगे हाबन मतमदा नंग खंगौब्रा नखोइ ओहौब्रा सिगी बॉर्डर पिलर से सिदा लेरमे नंग ओहौब्रा कायना
इशाना प्रोटेक्शन तौगदबद इशाना कइदौ याबम तमदा सैक्रिफाइस तौथोरपा border pillar se koi na isana sacrifice tawdorpa aduna akoi gi iramdam yolaga saba adugumba akoi gi kana koi angam bathok saba angam bathok gi oiroidoba adugumba mioi mayam ama manipur sida leirabra haibsi question leba irei bag yon thoga di ai pham paiba irei bag yon thoga di ai cabinet phamba irei bag yon thoga di ai ticket phamba irei bag yon thoga di ai je adum matam chupada koi center na kan makan gi thadar haibgi mawong sida adu central gi su amorom di yengsi manipur se india gi part of india ni hai tar ga di ai jammu kashmir de leba treatment duga ai gi siga sapa na tobom tok tabra se pakistan ga koi gi yek nei haibgi kana gum na harpe pakistan ga koi gi yek na bani na maram oraga jammu kashmir gi lamkhai maset amatai koi shopu yaro hai jengna bada lamkhai shopu yaro marup tadi lamjing je pupi da bithokna bravo nuksina ba marup oja kenoga koi gi oja sonamani ai ga kaisu khana de nuksine na ai ingon ga ji oja sonamani da pupi bithok ya bravo oja sonamani na yare oja sanatomba nang ai gi ingon do lo kai na hai ga drao oja logic ga se aduna sigi logic se nuksina ba ki da makta lam Pitopani, Nuxinadra di lam loksan gani ay base logic yaw de Nuxina bagi tongan ba Nuxina ta bagi tongan ba Nuxina ti haidana su Pakistan gi lam koi lo ya pote ni Pakistan gi lam koi lo ya pote pakta lo ya pote aduga Nuxina haidana koi gi lam sarup se Burma da pitok ya pote ba asigi pose India gi adugumba policy se kanba makhal gi policy no koi khangtri ba yamna ngakpa aduna akoi gi border boundaries koi na ngak na bagi da makte koi ne mai ya na sikna khujinna phoidana akoi lauriba masigi phirep se masisi kari gi da makto no haibda Indian nations gi da makta ne ba not Manipur khakin te ba Indian nation gi boundary territorial boundaries gi kahen da bagi ne nakala morom da kai da wi habum tam da UCM gumba amuko gumba tongan ba akoi civil society organizations chatlaga akoi border pillar sida yungjelai ji yaro yaidana madudai da muktation dana hamuktation dana maduda tawgiba poto madu amuk kai da wi habum tam da corona gi matam thau mari gi kanna ko lockdown gi lei ngai satok sin jaw ya ngai dai da tuminna naron da akoi phutphana yam changjalaga akoi kilometer ahum amuk changjalaga akoi gi dei da khajal lamba gi posil lai gre ba mamangda kilometer ama ani ahum changjalaga madu gi posi da gi wathok oiraktana yaro ya habda gi neba hoje amu thingtok ka thingjing ga leisi sida honorable koi gi kainot na eranjit na sai house ta thungi ba jidai da hari base ministry of external affairs ki mathau ni na sum ngai legadra ministry na khud tharki dana national highway da mi halaga ministry misidi central government gi magi mathau ni dana yenga legadra border pillar ki issues dai da yam chau nai koi gi hunai sidai da maruina especially local people sing sidai da sentimental oiba yamna thamoi chokpa adugumba je laba matam sidai da local people sing na natragana akoi gi civil society organization na hairaga da nati ba tawgadausi haidraga su masana leader mo itaragati lusingbo mo itaragati akoi gi lam akoi gi ngamkhai ase si thabuk suraga nongmagi ayuk charga numidang henba hand to mouth sarga khutna sudraga di saba phangaroi da bangamaroi da aduba mioi sing karamba mioi civil society organization yauriba adumba sura nomaga hinjari basinga do maduduna border pillar gi matam kai thoga border pillar gi issue amagi issue mo akoi manipur khunai gi damda koi ei thiraga madudai da kari issue lege na thi do madu thienbai mathau ta braba nakal morom da hai targa di kanana masi gumba issue singa se masi issue raise tarotna ba issue sagarlaga lambi lamjau da ekoi gi ban blockade tarotna ba ihau horotna bagi damakta masana khangna people singi mathau se masi ekoi people singi sentiment ambasi laku yai habse masi khangaga leingak sin thabak to bom thoe adunani ngasagi honorable cm na hai kagi border fencing si kilometer mangaga 0.6 amuk kha bulwere 63.23 aikoi kilometer umphum doiga 0.23 khan na bi thorang tauri aduga atai wali ba yenari ba singsu loisin na bokonari na bokop yes so mi loisin na bokona ba je comment bathoni aikoi fencing kha gum sem ti kha ga damni maram di masidagi tongan ba aikoi gi mapan dagi influx mayam ma 991 aikoi gi unknown locality villages ma'am unrecognized village samapan ga mok drama thoise madu su kai dawpa aikoi gi forest area da kap thugairaga matida khun macha semaga khun chawbuk mayam thorkibugi issue mamang da leigre madu gumba issue do madda muk kana gumba political leaders na aikoi gi athau singna angam basing sina tawbungam basing sina kari hai kya bam tamda aikoi
मसी फ्री थारसिरा मसी फ्री थारोइगे मोइसिना अटैक तौसलैब मयामसे थिंगे हाय तारगदि अखोय खितंग सैक्रिफाइस करी करी तौनरगा खतंग हंदो हंजिन तौर खाब करी काइगे का हाइबसु यावग्रे अखोयगी लीडर्स की मचिनदगी निको याम कॉम्पिटेंट होइबा लीडर की मचिनदगी नि अखोय थोक्रिसे अदुरगदि हाइबा इशू मयामसे थिंगनब ngमद्रगा पिथोकगा अखोय द संजलगा खानी हाइबगी अदुगी इशू से थोइनमकी थोलबरा नत्रगना इशू से थोपसिना मरम ओरगा मसी मियामदा सानारबरा इशू से लैतननबगी दमक्ता अखोय हाइरिबसे मसीसी से आइगी चाकलामबसे मसी कोकननबगी दमक्ता कैदोबताई आइगी इमा से योनथोखरसी का हाइबगुंबा अदुगी फिबम ममता लाबरा हाइबसे मसी अमगा अखोयगी हाइरिबसे यामना अखोय इक्विवेलेंट ओइदबा अनि जे पुसिनरगा चांगदमनबा यादबा अदुगुंबा थौंगसिंग सिदैदा करीगुंबदा पलक यावी मधु कईनो हाइबदा मनदा लेरिबा हाइदोकपदि यादबा कॉन्फिडेंशियल ओइबा अदुगुंबा मखलगी एजेंडा अमगा लोइनना मणिपुर की बॉर्डर पिलर मरबोइना मोरेरोंगी सिदा लेरिबा म्यांमार गा इंडिया गा अनिगी ngमखै सिदैता मसे थोइनमकी सानारबरा मसीसिना कैदवी हाइबा मतमदा नाकलमरमदा मणिपुर की सेंटिमेंट मणिपुर की इमालय पाक की दमकता येतुम लैरिक अमदा मतोन पक लैरिक अमा बाउता इमालय पाक ngमखै से इमालय पाक की लमदम से काइबे यारोय हाइदना इंडोनागा सिस्फेयर की एक्सटेंशन जून 18 गिद तौगिबा अदुमबगी टेम्पो दो स्टिल हौजिक फावबद लैरिब्रा सिदा सानारका द लैरिब्रा लैतारगदी मणिपुर से मसी तराई न थुगाइबी यादो मानते का हाइबगी कनागुम खरना मधुगी टेस्ट तौबा लिटमस पेपर ओइना मधुदा बॉर्डर पिलर सिदा सानारब्रा करिगुंबा यारे यारगना पंगगना दुम खाजनगे अखोयगी लम सरुक से पिथोखरगा अदुगा पिथोखरिबसिदि लेमना पिथोय अखोयगी इंडियन न पिथोबसु मेनलैंड इंडिया न पिथोक तारगसु पिथोय लेम पिथोय मधुदुगी सब्स्टिट्यूट ओइबा करिगुंबा खरा मनुंगदा एजेंडा ओइना लौरमबसु याय अदुबु whatever agenda to a good oisanu adu natragana bad oisanu apabasu oisanu fattabasu oidunu agenda amaga negotiate taunanabagi damakta manipur gi ngamkhai pithok pa haibase masisi aikoi yaba ngamoi manipur miyamna yaba ngamoi aikoi gi mi lising lising aikoi sidok ngamba mi lising lising se leiri maramaduna haribase masisi sambal se khadana tumina leitoksu leitokpiganu khaju khabiu aduga मसी यामना क्रोनिक ओइबा डिजीज कोइना साथ नादना लेराबा लेना से यामना थुब मतम द सेटल तब मथौ ताई खरा लेरगा इंधग्रगा अमुक इहौ इंधग्रकांदा अमुक खजिक खजिक असागी कैदवी हाइबा मतमदा असागी मागी कैनोगी थोइबिना असाई कैनोदा खोइगी कबोदगी लोई कुमक मतमदा लोई हलक मतमदा असाई नोंगबान की सगोल जे थौगे कबोगी लाई उनबा कबोराई ओक्नबसे मसिदगी फननबगी दमक्तना हाइजनरगा लम अनि थौ सगोंद थौदोगा लम अमा मु हंजलकपा लम अहुम थौदोगा अनि मु हंजलकपा तौरगा खजिक खजिक लाथोखरगा अरोइबदा खंबगी मनाक यौना अखोइगी थौगिबा अदुंबा थोइबी थियोरी दो मता पानबे यारोय मरमदी कइनो हाइबदा तुमिन अमु लेसनबा था मंगा तरु अदुगा यारे यार कांद कितंग जंगलम खाजनबा देगी अमु तुमिन अमु लेसनबा दे खरम खाजनबा अदुमाइन तौरगा ngасagi nam lawge nam kha gi aiba wakhalo do leitaragati raja miyam gi su ekoi gi thamoi manung da leramba mating madugi energy singado shakti singado nampu puthoraktana kanba makhal gi iho nam ho horoi haningai leiten thamjage oja Suraj ya machumni oja yam ngai je haibi ojana aduki matik ekoi gi praja gi sentiments khangna haibidi Ozana as a responsible person and a representation of you Hana Tapi Bani Habiti, border pillar issues, Adukimati Kuile, and Ozana Su, it term it as a chronic. Ozana Habitiam Achumbani, Amadi Akogi sentiment Kanga Chapiu, as well as Akogi Prazamiam the Gisu, Akogi hidden agenda Libra, Haina Mamasu, doubt Laknarakpa, Lairabani Kongayama. Aduga akogi ozana yamna example yamna akogi yamna related oiba ai nungsire haidna aigi lambu pitokpa nungsidre haina migi lamgi lokshan ba habdu logic yaudabani ozana takpi du yam achumbani oza loina ozagi akogi ngasagi akogi external affairs ki ngai dana leigadra haibdu oza du suyam achumbani haibdi akogi leaders akogi representatives singna su akogi situation handling situation reaction to bibam thokpani haibasini thamjari se akoi mayam su khangbiu haibdi akogi sentiments khangna akogi representatives अखोगी थबक से बांगथोक पिराउ अमदे अखोइनसु अफबा आशा अफबा वखल तौजगे हाइना अखोइनसु अखोगी रिप्रेजेंटेटिव थिंगदा अखोगी थाजबर थमजगे हाइजरगा अखोगी मखाताबसी ओजा सोनामनीदा अमु लाक्चगे ओजा सोनामनी अखोई याम कन्ना अखोगी ओजानासु अखोगी इंडियन मेल फॉरेन लिकर अमदी ओजा सनातोंबना अखोगी
border pillar issue da comments me yamna akhoi valid reasons ke ama thambiri loina akhoi gi hozik chathari ba akhoi gi monsoon session assembly session sida akhoi gi border pillar issue gi su akhoi gi honorable MLA Singh amadi akhoi gi Indian Med Foreign Liquor sida su akhoi gi honorable MLA Singh gi points adagi moigi discussions me am lebasi akhoi gi khana ga bisida ozagi mota moigi kanusida karamba mongda puthok pasini hena oza pamjei amadi karamba mong sida hena focus to haningi habdo ozai kari mot lebi bage Suraj mase legislature mi humphuni yes house the speaker is excluded ati di loina moi participate mo to vijay 59 akoi lepak se mange ju thakpadi ju thakpadi su laiba koi gi local protection ne to budi ju se thakpadi mang base su yaun tin mang ho jani shiva court pa koi ne tijelu da bai wani adu akoi MLA mayam puna including the ministers makoi mayam ne mase unanimously resolution ama pass mase logum thoi moina maram ne mase mayam gi interest ne mase honorable chief minister bired gi nate honorable speaker gi maki nate mase akoi gi nate mayam gi mase khana bane aduna mase matang la thodok pa atena nainabi dri she mase su ai kadang ai adom na hibir jam chummi kadang khana ningai ni kari gumba mase hodo robadi ju se jon ba yate hain to buse mase MLA se makoi gi ke moi gi candidate sing sigi makoi against saki gidra hai moi de mi pai ba mase lady ye dengyu lepak nga ke hai ba tarabadi MLA oiriba that leader that particular that gentleman maki masagi personality maki masagi kari haini khoi phajaba saktam do manabu leirba ma paisa something thing there su IFML introduction to su ma shoidana kagani paisa na leira ka khiba adu ai amung jugi in favor the high rutar badi ai against chat ki dara high no that is a wrong notion totally mase lale that means that MLA marks masana masabu thajida bu kawiyo achumba sarukato you come out truth akoi dry oiraga akoi ju angu ba local protection mayam akoi koyen jeli ba kochen cheli ba du botan IFML su aina hajir du na ayama mafam da loide pangi adigi masipuna musidi kanana thingge de gene akoi ne thingge da bas kanano aigi icha aigi inau aigi nupi aigi mari mata da aigi jumdagi charity begins at home jumdagi hana akoi ne masa tambi bata bane ai masa to buya de masa thawadi masa ne khoi akai bilai masa samaj ki against chali nasa ki against chali samaj te fogade si tha ga toina nang thuna nang nongagrani nasa ki tong nang jing hai base that kind of a warning that kind of a request and precautions aigi jubde hogada bane adu MLA sing di kare no amayam changna se tumin na lady base why you are afraid adigi if you are afraid adu di MLA obigi gi batik cha the rice mayam na mohang na kani to akoi mase IFM abudi di Manipur de juthai punang se 60 MLAs na ma loin mase loin tingbiro akoi loin yarage police johon birno law enforcement agencies johon birno kadim to kaite adu tingbiro IFML sisu mark introduction okay introduce to birno adu okay local protection laiba mapandi thomje leiba gari mayam na puasa leiba unauthorizedly to ripuno mase hana thingmo doidi adu su thingmangam daba aduga ishagi MLA ro di aigi area da karam mafam da sigumba ju thakpa khotpa mi phunaba chedeba khotpa punam ishani MLA na masana jing henmam toi masana man if he thinks that he is an honorable MLA natrabadi horrible MLA ta doriba aina hajir se honorable MLA gi masana izzat se tan ge harbadi afab lambi da educate to bujai MLA ngang budi tagani akoi ne ngang di taroi o masi nupa se masi an se kari khang na ngang ino MLA ur de man ngang na tagani manam di lupa lising mga taruk tari lotion mi so jarung ngani election matam da di ta da su yaro adubu man ngang ba horoba man local siga area so dum job sinate adigi mohine to butar badi praja sing jikhan di control to bangam gani aduna akoi ni ishani masi government ta ni gumsi government de khoi gi mama mapane akoi gi jumdigi aigi ima ipadigi aigi ichani chadigi
aigi inau digi aigi mani mata digi aigi manu mapang digi e bhai masi to si ju thak ko to si haidna madumana haibu jai masi to si to bujai kot pa haibu jai adu MLA my area di ma tumina lerdi madu de ma kaire MLA should be more active, should be more proactive. Sama semba haibu su mi humpu na sembi ke dabne akoi ni sem ke dabne te akoi de we are your follower, we are blind follower. Adu blind means totally mit udab dinate tauri puna mukto akoi kokta loy na sab samajh mein aata hai adu leader mo oir banina akoi kuting yening de because your area is a different. We people, our area is a different. Suggestion people come me. Aduna house te come say mayam tatu tasin to na tana dan to receive say ayam lungaite. Aduna house te say mayam MLA punamak you must give reason. Natra Manipur se liba mi mayam sugge ako is spurious ki janjan ba hatta ba ju porkun laba si takna si ba korpo yauri bani asmain to na Manipuri puna molun hatok pigi haidana 60 MLAs na decision am lobi lebra I machine I thamjagi ge manamaduna Suraj Singh harbida Samaj Sangat person not by MLA not by minister. Local club is more important. Local club ima paibi matang di ima paibi ko mingyam chatli holy tawi the world maming chatli adu handa marakti na hoy mayam sin thum mayam jien bu khotpa tawgi du vote ki batang di digi yamna war mare aduna handakti maira paibi amat saku ugidre government the request to bujai local folks mayam club mayam pullaga government the request to bujai MLA ne tawti ko to butai but house the money tawdraba adidi ko ne to butai aduna mashi punam ngase local clubs na han initiative han lobby way darkar le madi my pradhan or my kari the corporator or kiji corporator ne adigi kari mayam le punam my area ta masi moite hogidabani aduna Suraj masidi yam simple ni Manipur the masi matang da kuni yam naina bahi se issue ikai hai it's a trivial matter hai to kanadar su ya bayat akoi se kanai koi se lokha la ta agrage hai se we don't stand anywhere akoi ne pongjer be chaujari se buyer tam tung chacharu roba amko shoidana Delhi ka tung yoru roba as ai Delhi ka joru rahe ai koi re buyer to budi ata to budi adutini that is not called the church chakot pagya sama se chakot patawa se Malayali Kerala di jengbiu Malayali that 70-80% Jew thai mo but they are literate they are civilized people mo mi ga phuno chen bhai se very least ai de chahi nipu yang gai rom aina off and on any chappa se Kerala se ai tatna chalami imanwi luhumba macha gi luhumba adu to da to ba mo idi chap mani literacy also they are number 1 in India exactly bureaucracy also in India in Delhi Malayali all are sitting there adi abroad te jengbiu akoi ambassador or high commissioner ke staff or atishu Malayalis are so much maramdi ju thak pase ju na koi thakanu haibi watani ju thakpadi akoi na thaksi but let us maintain the normalcy aduna moine thaibu ju ai si tatna we holy adu they are gentle they are gentlemen way the taxi highway one and then there is hardly any law and order problem but ishana ko ne shekhang bataba aduna Suraj ai Nigeria se personal suggestion ni lenga su jingbi be jai adigi praja mayam de juloin to ai highway ne chede kharadi certain extent the kharadi free thadukpa kharadi lifting to is a must I will something I tamjige so I hand over to Suraj oza zadagi akhoi gi border pillar gi matang su khitang suggestions kha dang oza pamjai oza border pillar issues su yam chronic ore na khoi oza Sanatomba su thambiri lone hazik yam kanna su every now and then issues lai riba problem amani then akhoi gi assembly de su adum wari khadi adum lai ribani sigi matang do obi oza gi oiba opinion khadang thambio za Suraj okay Professor Sanatomba sa apna points very to be high grade I should point amani just substance to do yes yeah leipak ngak paisibu civil society organization ngak ka na tine civil society organization it's an organizations to raise the point government si to se kaire sini to ba government gi aku government mairani government gi mamit ni haidana icham lobiwo kai do bai tamakta united okay committee of Manipur na chatlaga
लेंगा की तमक्ता मणिपुर की तमक्ता मासागी फुरी खाउदे पैसा पुथोगा नुई मरी नि मंगानी चलगा आदे सेमिबो लाली पुनमुक्तो चुमधोक नब तौबिरिसिबो आई रियली सैल्यूट द UCM ने तौरिदो आई थगली मसिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की मुकुत करीन त मोहिद पावर लेटर बने से जेंबिउ अखोई लीडर्स समना हरबदा अजिक यूनियन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स जाउरी अदिगी MP अमसु योबिरी अनि लेरी अनि से कदाई भो अखोई बॉर्डर अफेयर्स मनुंगदा अखोई मरमदा सिबो पुखटली और पुखटपंगमदे अददा आई खंगजेद्रे अदुबो दे आर MPs from Manipur ngasi Manipur lenga kairkpa Manipur gi lam chet bechir mulakpa adu the both MPs mokoi mase raised of the yes one is external affairs minister ma raised of ngamoy in the voice because he is with the government adu matang chabat jada mana the declaration torpa or answer piriput jade he should be he should read out and he should try to point out his own views ashima number 1 number 2 jagyu Arunachal Pradesh tagi MP akhoi Patir Gao haidana Arunachal Pradesh की MP मना पार्लियामेंट मना ला हाईरी ने अब भारत सरकार मैं बीजेपी को मैं बहुत शाबाशी देता हूं अब देखिए तो अब देश को टुकड़ा टुकड़ा करके मणिपुर को भी कबो बेली आपने मणिपुर राजा को भी नहीं बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं बताया आपने चुपचाप वो आपका कबो बेली को आपने बर्मा में अर्सवाइल बर्मा में आपने दे दिया आपने बंगाल का बेरुबारी नॉर्थ बंगाल का वो भी अपने बांग्लादेश में दे दिया तो भारत को टुकड़ा टुकड़ा करते करते आप तो कुछ नहीं रखेगा क्या बोलते हैं पतीर गांव हरिबुपा से ना MP से ना अरुणाचल प्रदेश से लागे MP और अगर रेजिंग वॉइस अदुदि मणिपुर द लेवल प्रजा में अखोई करी तौसी गया अखोई मान अखोई तो पुथोक पिगिर अखोई जूथगा अखोई नुंगाइसी है अखोई मणिपुर द लेवल MP मैम से करीम ngang अखोई तमत अरुणाचल प्रदेश की MP दर मान ngangbiri अदु नुंगाइ रखने से जू पार्टी तौर से तौदर हैबा that means our MPs our leaders should be more proactive अदुना I must पंजगे कनजी दार्जिलिंग दगी MP ओइबा नेपाली जेंटलमैन मा मणिपुर चखी मारे मा से इज नॉट बंगाली MP नि माना चलगा लोकताक के मनम द माना फजन मन पुक लेइने ओ ग्रेट सो ग्रेट राजू बिस्टा हाइदना माना लोकताक से हिंगन बिउ नोटिस हिंगन के हाइबदि लोकताक से हन हिंगन लु माना हाइगी है लोकताक के तमुक कोई लोन सपोर्ट तो वी अदुबो से माना हाइगी है रियली दे आर द ग्रेट पीपल अदुना सूरज सिंह नाइजर बदब मसे कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अखोने कदाई बु अखोने तोबुंग मदिगे अखोई हबु सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कदम ममाई ममित सिंहबा we are not above them we don't stand anywhere adubo we are here to point out you don't let's कर पीबा अखोन हाई पुना मकलोने चला नमई पारे जिमय तो लंदाव हाई बनते मदुबु अखोई लमदे बचेत सुमंग को मंग how long will tolerate चाही क्या चुपना जुक क्या चंगना अखोई मसुआइन तो गदगे हाइबा मी ननाई ओइजगे हाइबदो असुम च मणिपुर की लम मचिरम ल चखरे 1200 स्क्वायर किलोमीटर खंगदे 2000 खंगदे लौगरे अरे एई दिल लम लेहोर दे सुकाई देना एई दिल लौदो के फार्म हाउस लेहोरी यारे मणिपुर अम चक्र से करी काइगे तंगाइम लौर से तंगाई दु बन दई लेरी एई इचाशु नुआइर लोरे दिस इज द पॉलिसी नसी मीना स्पेशली तम लोन के तमक्ता असम द लोन के तमक्ता 1960 दा मी तरा माथोय मा कोई मथोय कथोक की जस्ट लोन के तमक्ता अद अखोई दे इमाबु अखोने जोधोखरगा अमुक से कोने इमा लाइजुरी बे इमा सेबु अमुक से मा के मचेत बचर मुक्कागा सुम म्यांमार द पीदन सुम लेरगदरने गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ओनली अखोइने सिगल लेरिगा अद म्यांमार बॉर्डर द लेरिबा मी सिगदो हाना थाजगदरा नतन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्टाफ करा आद अखोई विदेश अखोई सचिवालय दे फम्मेबा एयर कंडीशन फम्मेबा मपुन से मणिपुर से त लाकेदरबा अदे मी दुन माने इंफाल फम्मगा अद हेलीकॉप्टर ना मुचल जेंगुरगा माने डिसाइड तगुदरिबो इट्स रॉन्ग अखोई ने डिसाइड तगुदरिबनी अखोई गवर्नमेंट ने डिसाइड तगुदरिमी अखोई गवर्नमेंट ने प्रेशर पीगदबनी दिल्ली दे लाग मिनिस्टर म लाए खोले मोय बॉर्डर अफेयर्स की सेक्रेटरी लाए सो व्हाट आई की जुंगी सिमाना बु आइन हाइददन मीना सुमाई तो तक्सले सी यादे तो बया दे हाइदन कोन हाइबम ते मदिर कनान हाइगने दिस लेंगा हाइबताय लेंगा कर स्ट्रांग होइबताय
lenga ka principle yaw na chatna sometimes you have to be vocal, sometimes out of the way. Committee की चन्नबी और मणिपुर की चन्न भाई थे नहीं सर ये तो नहीं होगा सर, ये हमारा से बहुत सी मिट्टी और बनवा ले चुके हैं, यहाँ से तो हम लोग नहीं देंगे सर, इससे ज्यादा हम लोग दे नहीं सकते. Sometimes you need to be vocal. Doctor di ako'y lamsa macit tadana kanana tauruni tausunu ke dore da ai matam chei mangara lore ai chei tara che ibo chei tara nga palami 3 innings palami okay record aji palo honorable chief minister must be dreaming it hare mari re palo mangala paru kuntra se palo ne Manipur tari macit ta basri to bi gano yarga Myanmar di lam phut amtang chingjal lam nundang ma challaga phut amtang jingjan biramo Manipur gi tamakta akoi ge we will say that Manipur leaders, there is a strong leaders in our state, and who can do it and who can deal it. I will something a second round to Tamjagi. Thank you so much for all your valid points. Aduga Akogi Hojiksi Kogi Yamna Wakal Tarba Yarba Matam Werabani Habduni Kogi leaders in Su Akoina Piltazari have the Kitang proactive or Biraga be very strong, and then what is to be done have the Oza sing na Kogi Tambiriba opinion Silo Biraga Manipur Kanbada Kogi Achowa leader view have si Haizeningi Loda Lodana Kogi Oza Keno Oza Sanatomba Kogi Keno Sidaki Kitang Nathairaga assembly session the Sukiyama Kano talk about Manipur Gisu Yam potential or by Kogi Manipur Kogi sports house ni kindness to Haina Bilibani have the Kogi brilliant Kogi sports person me ama talk Rabanina. Sidai Sida Kogi honorable minister Nasu Kogi youth affairs and sports ki Kogi Kanosi sports ki policy ma state policy ma Thamba Pami Haina views to Tambiba lay bikre. Sigi Matang Sida Ozagi Oba Kogi sports house ki adigi youth affairs and sports ki Matang Sida Ozagi point of view kari Tambidi Bioza as a Manipur Giganoina. Suraj Yamsumi, Kogi Manipur si Maji Akoigi Zinzida Idong Sida Akoi Manipur civilization Yam Sangraba Adugumba Kogi Sakutpagi Lecture Rolki Pibam Masida Lakriba Sahi Lishing Manga Terukisi Lakribs the Ipai Pusingsiki Ida Oida Bangandi sincerity discipline Yamlay Mukoshi Koigi Aduga Yena Babota Sagi China on the Gatorisi Yena Babota China or Haibu Puyasida Nintau Angamato Mag Naiba the warrior Haitare seizing the China Matam the Man Ngamne Haitargati Magi Nupina Imung Manung the Kipurpa Sabi on the Putoga Samina Raga as they the I Naxika oh Yare Nashi Nanga I accept the way and among up to Asagi Hak and Wasida Quagi was the keep sudden zida Mangakitamin Yaduga Stavium Yan Han Samina Nusi no Lengo another Warishana Matung data Mangakahalami Sigi Amna Quidi Muk Lan the woman the lands the Magi Nupi Angana we have of them the Mine Nupa Imungi Asiba warrior say Masi Maningum the Gi Tana Tilapatana Lingapada Tang Pada Matungum the Takman the bring Matungum the Takun Tabring Matungum the Takunda and Target ticket together Mangarakan with the Labse. Wait the Poloidi, Perigi Avamtamda, Akogi Sagada Amwana Hanjalaptava. Aduga Mamangum the Mamangum Puklong is Mamangum the Takpam Lera Baba, Takpam Lera Baba, Adu Targeti, high honor to him, the land from the Mayona land from the Sivanena. Sagi, Yanabaki Kulaina, Mamangum the Palace Sivanena. Siki Tonat Lingenze, Matingse, Canada, Ekogi Mira by the labor. A Siki Tonaling Genze. Akoi Canada lay, Vidyarani the labor. Akoi Kasagi, Magi, Susila the labor. Adu Nane Handaki, Magi Mamanagas, Tayong, saying Bambongan, Kumatamda, Mana Tankaliba, Wet Secretary will no give that. Nasagi, India, Pumbase, Magi Makubaka Lay, Halaga, India Punamaxigi Ijat, Salman, Ikai Kunaba, Manipur Kunagi, Ikai Kunaba, Manipur Kunagi, Ipai pushing a Dugi, Madugi, Mana Toramiba, Magi Litlamado, Itriki Mapamkudimaka, Seka kind of power lageda. My Makubata Manipurgi, Magi, Warigi, Kanosing se, Quaki easy, Mighty Ipai Puse, Mrs. Makubata Tamgreva, and Makubata Tamatankalapone. The Gimu, Quaki Zudokan, Quay silver medalist, Kanosi the Quaki Susilat Sumangai. Hemar Pumatamda, Sigi Stamina, Zeliba, Manipur se, powerhouse, Indiagi powerhouse, Aduga, sports ki epicenter and Lonerini. Aduna, Sigi Mapam Sededa, state ki sports policy, Masiamba, Aduga.
जुट की अखोगी स्टेट पॉलिसी सेम ननब कोनबा मदुगा जुट सिंजे अरेमबदा नाकल मोरमदा चटखिदनबा ngausin phijinaba nisha pasada चटखिदनबा कोनबा हाइबसिगी प्लान जे मसिसी ऑनरेबल नसागी जुट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौ जमना मदुगी मागी हाउस द पिगिबसी यामना इनकरेजिंग ओय मसे थबक कोइना पांथोकपा सिंद खत नतबा सिंद खतंग अदगिदी असेंबली दा थंबम तो याब खतंग की अदगिदी फाइल दा करिदा लैरगा तीन जारगा फाइ कारगा सुजा कारगा हमगी बुदु नतबा थबक कोइना करिगुम खरदी तबम थ्वे द ऑनरेबल कैनोना खोगी जस्ट मिनिस्टर ना अमुक हाई की बमदा माना मिनिस्टर उनबा मपांगी मिनिस्टर उनबा मसिग मरी लेनो मिनिस्टर उनबा मतम सिदैदा सारा कोई प्रॉब्लम हम खक लेरे करी प्रॉब्लम नो अदि प्रॉब्लम द तै नति अकोई की स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी से मसिग सिंदा मेडल याम लौरपगी प्रॉब्लम ने हाई करीगी अदुदी करीगी प्रॉब्लम ओइरी बायदा याम लौरबनी ना मोगी डाइट मोगी स्पोर्ट्स साइंस मोदी साइकी नफु आपुदनी मोदी काम खंजपोते अद स्पोर्ट्स साइंस हाइबदी मसिकी मागी एनाटॉमी मागी लेरिबा बोन स्ट्रक्चर सरू की करी की सिसिंगना करमाइन तौरगा करम पोस्चर लेरगा करी साजेन तौरगा मागी हक्चांग जी कनगदगे का हाइबसे स्पोर्ट्स साइंस याम चंगि हुजिकती अदगी बु स्पोर्ट्स साइंस अदुगा डाइटिंग जिजु चा मैम चाने पिचा चाया दिएबा अदुकी मागी कनो सिकम साइंस का मरी लेने डाइटिंग जी चंगै इनेबा न्यूट्रिशियस ओइबा फूड से करम मतमदा करम पिरेत केम याम चागदगे काइसे मसिगी यामना चंगे हुजिक मतमददी अदगी मु अतोप अखोगी तोंगान ब मखलदा कैनो हाइबदा स्पोर्ट्स साइंस से स्पोर्ट्स मेडिसिन हाइबदी माजे खु कांगजे सोले अदगी कोई ख्वांग कोई अनाब लेरे अदुदी अमी लमद सलगा पैसा जाम हुंदुई अदो मणिपुर दा स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स मेडिसिन जे मसिसगी फैसिलिटी लेतारगती हौजिक अदुई तादि अखोइदा लायेंगा अखोइदा दुम इंप्रूवमेंट थुनसु लानी पैसा जु याम कॉस्टली ओयरोय अदुम मयाम से मसिसिंगजी फुल ऑफ करी का हाइबा अहोबा ngak ngaire अहोबा ngak ngaiba मफम जिदगी कैदोगे हाइबम तंदा लाइरबो इमुंगदगी अदुसु इना खुनबा इमुंगदे नतबा डाइट पीबा ngamdaba स्पोर्ट्स की सर्जन पीबा ngamdaba पैसा थादबा ngamdaba अदुगुम्बा इमुंगदगी ngasai कांगौ पोरा योलगा दगी ममागी मतेंग पांगगा ngasai फिरोन सु चामगा दगी मीगी थबक हजिरा सुरगा मदुदगी लाकपा अंगांग दुना कैदोरे अखोई इचनजिंगना दगी इनाउजिंगना दगी मरुपसिंगना अखोई लैरिबा अथौबो सिंगसिना कैदोरे हाइबम तंदा मणिपुर नतना भारत पु कैदोई मालेम द मसक ताएबा अदु रगदी हाइरिबा सिंग असिगी बखोइगी मोइना मसक ताकि डाइट पीबना यारबरा नो मेडिसिन पीबना यारबरा नो साइंस पीबना यारबरा नो इक्विपमेंट पीबना यारबरा नो ट्रेनर पीबना यारबरा नो करी पीबु ताई मेडल पुरपुमी को पिकुप्ता मखोइ ऑनर तो बुदरका ओएबा ऑनर तो ननबगी दमक्ता अखोइ कैदोई मॉनिटरिंग असिस्टेंट जॉब पीबु दरकार ओए जॉब मणिपुर लेबल जॉब मैम से मणिपुर की स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी से नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल लोर को मैम से पीप तारगदी मणिपुर अतई लाइक हाइबनी खोपना थबम तब सी फिबम से लेरे अदु रगदी सी की फैसिलिटी से मसी जिगिदमक्ता मणिपुर की पावर हाउस ओरिबा स्पोर्ट्स की मागी लेरिबा कैनो से टैलेंट से मसी खंबिरकांदा नेशन जिना हाइबदी इंडियन नेशन जिना स्पेशल ओइबा अदुगुम्बा मखलगी एकोइ मियंग अमक प्रोविजन अमक मणिपुर की दमक्ता थबम थुई हाइबसे मदुगी मनुंग चना एकोइ होजिक लेरिबा स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी हाइसे स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी हारगा सुमाइन तबुया ना थ्योरी दा बेस ओबि यारो practical means practical हाइबसे मसी जे करीना पांथु याबदा only financial support पांथु कदमनेबा अदुना सिगी दमकदा बजट स्टेट की बजट सुखर चाउन काइथो पिरो अदु स्टेट की बजट तनतना सेंटर दगिसु स्पेशल पुलम्मा मिराबाई गुंबसिना अहान बक गोल्ड मेडल लौरे इंडिया की अहान बक गोल्ड मेडल लौबदा प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट थागले इमे मतम दो हराउ ngei दुदा छारिंग दे येहोना हराउरि ngei सिदैदा हुजिकता हायु गदबनेबा हौजिक छारिंग सिदा येहुद्रदी इंजन ग्रगदी या कोन खना जहर कने हुजिक छारिंग सिदा प्राइम मिनिस्टर नुई ngei दु दैदा ngasai हाइजल लौगदबनेबा मदु की पोसे मसी की टेक्निक का से हाई सिंग चंगे कोई की एमपी सिंग दे कोई एमएलए मिनिस्टर कुंफु मंगना अमत कोई मोट खेना बलेतना हाइमिनर कांदा मसीगुम खरा पुरत्रगदी मणिपुर दे लेबा टैलेंट मैम से अरेमदा मांगनी अदुगा नाकलमरोमदा जुट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना हारिबसे नहा सिंग से कोई यू थकपा ngauksana ba somda चटखिदन बगिदमक्ता जुट कोई की स्टेट पॉलिसी ना सेमगनी आइबा स्टेट जुट पॉलिसी SYP हाइदरा स्टेट जुट पॉलिसी सेमनी आइरा अदुदी ngasai पोतुगा कोई कोलोक्वेल कोइना ngasai इंटरलिंक खमदा मरी समना लगे को पुसला जेबा करंबा कोई की इंडियन मेड फॉर ए लिकर दुगा पुसला जेबा अदु ओजा सोनामनी ने याम फजब तमे मरम दिके नाबदा
ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ 1980s dagini oza suras 1980s dagi kaidawi haba matamda nisabandi maira paibi ima maira paibi haise nisabandi haidana tholai ne moina masidi da masida kutta maira pairaga ahing da tumit kang chikpa khotpa thidana di sona kan da imung da su wairam su sengam gani moa mapuroi ba masa masu manembo makupok su sak su pijaram gani adu loraga tum da ngai amu kaidawi haba matamda asai angang jing na ha hawrap sing je koi mang bat tare da ko haidana moina makutta maira pairaga nungdang tum da makai ngasai na kadawi moa mapuroi bagi imung ki kari loi saba toramaga madu sai sing thongi do adai kolik phengam gani loi salame har kanda ine indon sien kaunaraga madu dai da khuti post kinga madu da asida yunga bom lere asida ha kamu tor adai gi matam du da mukai dori habda manungi ekoi gi lalho group sing ekoi silinau sing masi mang ba yadi haidana masi da makhong da kapi makut da kapi adagi demo madai matam ni tolkise longdaw mu habam gi iroyu kai iroy ba dei da hawala kakalaga makut khubak da parenga thamaga marang madang lotnar kapada kwai aroi buduna nongmai gi gulli du kapak padati kwai aroi buduna ahan buduna thangning da pakha thanguraga aroi buduna khutto kakpagi phibam da laika haiba simba wari myam je koi tai ba ngang oin tare asi 1980s ki matam si dei ni akoina tare isi adu de ki kana thole habda kada thole ade amada thole ade chum thole hojik ti kai dor ke da rashona mi sai da hojik ti asi bagi imung gi mi shibada bogloi biu yadre ba yu thaktra yu bithaktra ade ki kai dore chora ma mapa gi chora chon yu gi tungan ba bender ma hange ba adu da pusandra ga di chora lak biu yadre ba adagi luhongba masa masugi mamong nupi ki masagi nunga yai fatal ko matamda koi yu thapam mafam sem dragadi sanai yu naibam sem dragadi koi gi hari pa luhongbai thorom pangthok pu yaratreba adudi VIP culture ne na VIP do madu lakpi dreba asagi moi di yu yaw do mande lakpi dreba thoi adugi phibam jidai da thorom poti makta sosti son bani kangde adigi lugun thang bani kangde nahut nareng ni kangde ek pokpadagina loiba bokse kai do kya matam yu natradi celebration ma nungai bi pangthok du birthday celebration korjo yu thaktradi adaba phibam mamata adu tuna aroi da dik kai dore uja sonan ngai sai yu no wena thakale ba koi yu no wena thakala pasidai da kai dore haba matam da asigumba yu zip thingna pro ai koi gi dry state ni na lauthok na yu thingna pa tho obajina di u pambi sigi maton jauna thummaga patho basinadi yugi panna je thugai targati hariba liquor prohibition act lawjo utargati ngasai gi mara makhongbo yawna phuaga chakhi gadra haibsine ba question je karai da lai ba haiba matamda yu thakpa nupibu achi akoi mayam si ngasi ISCOM gi tabi ba mayam je khanpiro yu thakpa nupibu mamu nupi ko ningbra ba haise yu thakke adu ki nupi do yu thakpine ye adu imau nupi oi loksan dore adu dei accept tor kadaba makubok thoro ba manem bok thoro yai kai su kai de yu thakpa je oziki samaj kunai gi sanabini yu thakpi do ai mau oi ni haibse kananong ta habiro kanam thoroi adu yu thakpa nupa ne madu ki nupa do yungau du da chanu pi thajatoi ni haibse khangna thajagadaba madu yungau do yu thakpa do hair ko matamda madu de yagadaba mi se omtam thoklo aduni phare atopa manamu aigi yu thakpasi yare hai targati hagge se haidok se hai targati yu se kai dogi haba matamda aigi ngasai gi imung sida laiba sahi tarama thoi train thoi gi natraga sahi train pan gi angang sanu paji ga aiga yu lanaraga thakmina gi bi yaga dra society maram di yu thakpa thingdrabani na maju thakpa yaina edu bagi maki as a matter of right mini maju yu thakpa thingdre adurgati yu thakpa miga onjan naraga wari sabda ma yu ngau ba manaro no haibse lekai da haidabra haibra na se ko society da yu ngau ba sibu yu si kai no haibda samudra da irang nar ka siba loktak pat imai da irang nar siba the nambul turenda adigi di impal turenda irang nar siba dagi yu gi glass to irang nar siba na masin kele adu yu dagi si liver cirrhosis masa so iba mayam yu thakan da dikai doi drug number 40 kharap peba yu thakat di ma khak ngau ge ba mai nupi angang da su kaw eba kaw ba gi masin henkal eba glass pek masin hen bai matik sidi yu ji ba phai ai dra thing bang am dra buka akoi gi hujik lai ba akoi gi malayali gumba adigi singapore gumba chakot play box sing kok se matha se control tor thak pa se akoi ji ngam ma bra ba control tor ga thak pa ngam da ba akoi na control tor tra ba mikupta abdi legalize tor ga yolak ba mikupta akoi kari woi ga da ke
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯃꯕ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯈꯪꯉꯕ ꯍꯨꯁꯦ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯟꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯂꯤꯀꯔ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ MLA ꯀꯦꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯨꯝꯕ ꯐꯌꯦꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯅꯣꯠ for use in ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ the region ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯕꯣꯇꯜ ꯐꯖꯅ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯃꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯤꯀꯔꯁꯦ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯝꯕꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯂꯤꯀꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯊꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ नंबर 1 या लानबदा और हानबदा मिनिस्टर MLA जिंग मसा मसु हान पितक पियोबा मिनिस्टर MLA जिंग मसा मसु पितागा फेसबुक तम थागर पिरोबा जई तरा तरुक की तरेक की निपान की मापन की तरह की अंगांग दो पाचा पजना जू बोतल ममंग कोलगा पाचा पजना पिथागा फेसबुक ता हान थागर पिरो अदु मतमदुदा याब्रा हाइसि येंगसेबा अदु सिगी पॉसिबल ngasai ki aina thingbang ngamdragadi Quran basisu legalize tawrase Quran bobu thingamro ja suras Manipur da Quran thingamra legalize tawbiro Manipur da popi thingamra legalize tawbiro Manipur da drug karbar thingamgadra legalize tawbiro Manipur da gari Quran thingamra legalize tawro yagadro thingbang ngamda ba kudimak legal point of view da legalize tawraga hado pa habisi bu sumbra pangda bagi thawng natro thingbang ngamda ba habisi pangda bik tawno maram aduna society da solak pase tongan ba ngasai decade kaya da masi yadre na khanga ba ado hojik yu thak pa habisi bu onjan na ningba kana legi yu ngau ba sibu onjan na ningba kana lei yu ngau ba mi ga wari sana ganu yu ngau ba da wa tana ba yade mana horen yu ngau dra matam da nena tana wari sana rage hai ba se leibang masa ta ba mi khudi mangna society da imung khudi makta haina ba lon chatne ba sigi lon chat se thugar ka yu tha ju kai ju kai de yu tha ju ma dong ai sa yu thak pa je koi society da thak ta ba yadre maram de legalize tawre mi khudi makta pagi magi right leire haidana laura ga di toy tawdi asai magi chang amada magi hidak oina chang amada thakpa khotpa haiba du potu da lakhibadi yai adubu yu thaga magi ngawi yu thaga ngawi ju thaga mangi haiba adagi amnakal mana ju thaga ngasai magi laina du phagre yu thaga magi imung du phagale yu thaga magi nupi ga maga nungsinar yu thaga mapa macha wari sanaba nungai re ka haiba je manipur kunai da ta de adorigadi hariba jut akoi state jut policy da akoi honorable ngasai jas minister govindas konthau jamna jut policy semaga drug tagi mamai leithor nganaba haibuduga honorable chief minister na anti drug campaign da ngasai kari dowi haibam tan war on drug haisida drug tu gi manung da yu yawre yaw da question war on drug haise drug means number 4 du kataro drug haibasibu yu sibu drug ting da brava asi question je aduidi yu thingaro emu haiba adigi amungna war on drug tawni haiba amungna jut state jut policy sem ni haiba liquor kumba sikumba mayam sidagi mamai leiruk nanna ba haiba nakal morom da koi kunai sida mina putak thakpadi agwani ai imung mangdra loire aduga aigi imungda aigi isana aigi isuna ju thakmina rasi pupu papung harko matamda yar yai haidana makut thangat karakatoba yai thakmina gani haidana chaga thakmina gani issue ga thakmina gani haidana makut thangala kadoba legalize tawgudri nupa se nupi je thopiro madu leibra ba manipur nai adu ragadi question je tarai ne hek tai koina paisa khakta money centric koina khu yo laga paisa tan ke khandi gano mi halaga mi manghalaga samaj kunai se yu da irak na halaga paisa tan gani ekoi kunai lambi sem gani ekoi kunai gi building construction tawni haiba wakan je hadu piro legalize tawdorib se karamba legalize tawr kanda legal dry state law thoganda hujik hariba swarat tawbam sonbam da adik asiba pogloi bamda gidi kuigi luong bamda chang khalla ga thaiba mayam do challa ga police singina phabiyo vendor mayam da changchalaga makut khut handshake tawnarga paisa collection oi tawbi gano ba madu da phabiyo ba madu dry state se chap dry state mi meaning je piba ngamna bo honna biyo adu ngamdraga madu da law je ngak ngamdraba legal je makut pairaga sisina ba ngamdraba
अदुगुम्बा गवर्नमेंट ना लेंगा असिना अदुगुम्बा मखल की अखोई की एग्जीक्यूट तौरिबा पुलिस ऑफिसर सिंग अदुना मदुना ngамद्रगा करंबा मखल की खुनांग चारबा ओइद पादगी लीगलिटी अमना लीगलाइज तौबा एक अमना रूल अमना यूजिबु नसागी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दा नोंग सुमना पिथान गदोरि बसे अदुकी लो अदुकी एक तो सेमिबा एक तो हानगी जिबुक्ता थबक पैना पांथोक ngамद्रगा अनौपा मखल की एक अमा रूल अमा हौदोगा थबक पैना पांथोन गनी हारि बसे मसिगी थाजबसे पीपल सिंग दा हानदियो मदुगी थाजबदु पियु मरमदी हौजिक लेरिबा एक सिगी सामना मबेम उना ममिमांग मक्ता स्कूल तवलगा थम्मबा चांगुरगना हुरान बदुदगी कैदोई पैसा येनरबा हुरान बायबदी कैनो यू योलिबदुदगी पैसा येनरबा बेंदर संगका सि फिबम सिदै त थमगा अदुगा यू थिंगमद्रे हारिसे थिंगमद्रे जे थिंजु थिंगदना कमाय थिंगमदोइनो थिंगदे कै कुमबदा थिंगदे थिंजु थिंगबं थिंगदना थिंगमदे रसि कै हाय थिंगदी थिंगो थिंगकांदा थिंगमदे हायबियो सो थिंगदना थिंगमदे हायबिगन अदुगा थिंगबंगमद्रकांदा अमुक मदुगिदो यामना मोंग चुबना लीगलाइज तौरगा पिथकनी हायरे अदुगी लीगलाइज तौदरिबा एक्ट एंड रूल दुना अमुक मदुदुबु एक्ट एंड रूल दुबु मैनेज तौदरिबा अथॉरिटी जे कनानो सिं मणिपुर दा थोपिरो मणिपुर के एमएलए उमपुसिदि यावगदरा सुंग यावरोय नेवर ओइरोय अदुना मरम ओइरगनी आइनो जे हाइचरिसे मदुना फत्तब पोसिदि एकोई हौजिक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दसु हाइरिदुनी फत्तब पोट हाइबसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दा मसी लीगलाइज तौथोजी हाइबसे मसी एकोई सुकन खनबम थोकते मसी हानागी एक से ड्राई स्टेट ने लाउतोइसे मसी दैदा यारी मखै होय एक टुबु पुरावैना 100% असागी मदु एकोई सोसाइटी सिदा इनबदी ngамदब याय तबुदबु 50% ओरसु इनब ngамननबगी दमक्ता होना बियु सिंसियर ओइबियु पुलिस तगी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी लेरिबा पुलिस तगी अदिगी दी लेजिस्लेचर कांगु सिंचिदगी जुडिशियरी कांगु दगी अहुम जे थोक मानबियु अदुगा अहुम जे थोक मानतर कांसदैदा उक्तलगा मदुदा लीगलाइज तौरगा नियम अममु पालगा यू पिथनी हाबिदुदी पानगदोरिबा नियम दुसु अमुक अन्ना ngakpa sungam ngamoy maram aduna kaidawi haba matamda ai isaisu khunayase masi chap chana aikhoi ngasi je kaidoba ngasi je sareng thongba yen thongba nga mathel cham panipan hongaga charga hayengdagi numit matkum naidana siram daibo chara helaga CGIB pibam do adu tawgomsi khunayase ki century amakak nuaina nabagi damakta decade amani khak nuaina nabagi damakta पुआरी की लिसांग फ्यूचर की पुआरी की लिसांग मयाम अमा थदक लंगनबा मरु फुकननब थोकसे तौभम थोकते न थमजगे ओजा सुतरस याम नुंगाइजे ओजा गी अखोई नुंगी ओइबा अखोई गी पाखुम सिंह थंबिबेदमक्ता ओजा बु हनना थागतचरी अदो मथंग सिदि अखोई ओजा सोनामनी दे लाकचगे ओजा सोनामनी अखोई ओजा सोनामनी जु पनबिखिबे अखोई गी ऑनरेबल एमपी बिस्तान अखोई गी लोकताक्सी याम फजब मोंगदा उथोपी हाइना याम पोटेंशियल लेबा याम रिसोर्सफुल ओइबनी हाइना अखोई ताकपीरिको अखोई गी सेफ लोकता की मतंग दसु अखोई गी असेंबली सेशन दसु क्या नैनबिरी सिगे मतंग द ओजा सोनामनी की ओइबा अखोई गी लोकताक सि कर्म मोंगदा कनबगी मोंगदा पाम्बीबगे हमदि अखोई रिसोर्सफुल से कमाइना पन हाईलाइट तोबिनिबगे सूरज लोकताक से हानगी मोंगदा हंजन थंबिउ हाइबि वातने लोकताक से अनऑथराइज मीसिंगसिना लम से लोकताक की माइ कॉर्नर सिंग चल सुम खोचलकपा अदिगी इसिंग सु ताब सरकु तो मांग फंगल इसिंग सरकु सु वाटपा अदिगी कोई फुमथी की जुम साब खोटपा तो बसरस में हेंजलकपा हाय तो उदी गवर्नमेंट परमिशन पीर सागिबनी फुमथी न जुम सार फुमथी मतकता लेबदो हाय मसिकु टूरिस्ट अट्रैक्शन अमनी अदु लेरिबा हजोजे लेरिबा लोकताक की फिल्म दि यामना कायरबा लोकताक से लोकताक की फिल्म से हानि मोंग हंजंद्रबदी अदि मणिपुर अखने लोकताक लेक खैना लोकताक के पात्र पुंजरीबा मिबिम पुनमक्सु नॉर्थ ईस्ट की तनतन इंडिया की ईस्ट ले लोकताक लेक हैव सीबन जनरल नॉलेज वो हंग याउग्रबनी अखो यामना पोंगे महाराजी अदुबु ngasiदी लेजिस्लेचर ना सपोर्ट तोबरा नत्रगा ब्यूरोक्रेसी ना सपोर्ट तोबरा नतना लोकल गुंडा और लोकल की तोबंगंबा मियोय खरना सपोर्ट तोबरा लोकता की लेक से लम कंचल जुम साधना तौरीबा कोलिबा मसी पुनमु तौरई से मसी याम अकाइबनी हाइबे अर्थदि लोकता से सुम खर सुम कंगथबा सरुप इसिंग जिसु वसले नागी पोथोक से याम वसले अदुगा चुमना
अखोइना हजिक मयाम दे लाकिबा टूरिस्ट की मयाम लाकदरबा वर्ल्ड की मफम दगी मणिपुर से पीस ओइरे लोकताक से चटके लोकताक लेक तंग आतंग पुगाय पुंग पथारुगे याम फजब मफमनी हाइदन याम आशा चाउन लाकदरसिगा अखोइगी लोकताक मया सिगा लोइना जुम सादन लेयु खोलुबा मसी पुनमंगसु उबद मोय यम नुंगाइरोय मनमदी मसी कोई ब्यूरोक्रेसी लेजिस्लेचर अमदी माय सपोर्टर्स मयाम गी मोखोइगी मवातादन मोइसुमाइना साब सुंगम ngमोय अदन लैंड रेवेन्यू एंड द सेटलमेंट plus the local MLAs and plus the local administration and police mayam manadan base lokthoba thuna de hani mundo sa hanjanna ba maje tambiba secondly akoine samna hajerabada manipur to level 5 ako ipai puna tambirba saying ase polo ere kangnei akone mase sagun kangji hainu suka kangbu akone su kangji mase ko gi british side ba ko gi Malayam se makoi numit ta the British legislative moi ba puthom de India nati Manipur ngata in the world ko gi segon kangji sana ba polo sana ba haise oduki bane haise mase prithvi na loni jari bane aduna even US even Canada Zimbabwe adigi kara Europe ke country Finland Sweden daga so adigi mayam Australia moi de so mayam laga Manipur ki poni do tonga sagun kangji sanagani hain lai binam ta kanne jingyo akoina makoi bi important pidre foreign de lai ba mayam puna mon poni se tong Manipur poni de tonga ga akoi sagun kangji sanaga do bi Manipur ga natra ate country ga so hai bi masi interest se masi yam chau graba pak chau graba akoi number 1 masi akoi kau bu sunga yadi kanne jingyo sangai se prithvi da phamdo bani Manipur the ngakto na phangi hai se yamna chauthok ngai ni adu sangai se masi akoina jokhatpa akoina ngakpa haiba tarabadi kara drastic action kar lobatai manamrakta sigi area da sangai leiriba manakto khundagira or manaktagira tawruga sangai se kar hatpagum tawruga phabasu case anium su yaure adu moine kadai bo case to moine makha chatari adu kangdi akoi midi kanogi Professor Sanatomba haigi ai nungaire loire ate di at mani mau man to tumil livde nang kai de le thong thingelu ada laga mi khanari se changu no tumil nang de sok ter loire hai bi wakhan si de koi pui akoi the oneness oiba e kai no mai gi se ma thangner se kari tori ge kamain thoi ge hai bi wahi ma koi hangde maram de ai shape or loire ai nungaire ge loire lepak de chani ge chalu chani to hai bi wakhan ge masi concept se masi leiriu ja bot Manipur da masi ngani tori be se masing ngakta ne adu karam matamda Manipur da liba meti mayam sinse moi mathwai cha akui chokolakani Manipur ma panda chalaba karigum awana ma taba khotpada ada moi meti thirkani meti hoy any work for the students organization thirkani civil society organization thirkani madu moi ne chatna masia interfere tawduna district administration or police ki higher up mayam thi na khotna tawru khotna laga madi matam ni moi Manipuri hai bidai meti ni hai wahai de moi yam na bhajan pong dorkani adu Manipur de he halakpata jada ma adu nupa do o ate state te la committee sing han bo yengoi masi yam na phajaba akoi chana patap ne akoi Manipur le meti akoi gi lepak se pictable lamni hoi hana ning tambal lermi adu lebek thibidi gi akoi Manipur akoi India da change na hairi masi yam na issue yam chaw leiri adu amabur so akoi mayam loktak se masi hingna honasi loktak se haidari paisa se kayam haidagi aibida masing leitrabani masing lakpa ngamdrabani adu masi haidana paisa se kadum ne chatli gi haibu wahang masulai adu ne jembi mamang ite kari gi issue no kangdre chief minister mamang ite chief minister chief secretary ohum moi maribu on bail interim bail the lady marene is case si barmda or karma case the technically involved ogiyona kan jembi a former chief minister, a former chief secretary 1, a former chief secretary 2, a former chief secretary 3. Mohi amak khaktang bhokada ino hede thokpada chief secretary ahumga chief minister ga mohibu court takar ge interim bail ge mohi paire leiri. Why? Adun takta amut pakra leiri do. Amut pada sengdu piu sengdu sa mo halakada dinatte.
लेकिन दूध का दूध पानी का पानी है दो कर्मने चुमी कर्मने चुमदे और हजिते पैसा पाए में उस से इवन गौटे हाई कोर्ट की रूलिंग में पीर बस खुद तक चलगा स्पेशल लीव पिटिशन फाइल तोरगा पैसा का लोपा करोड़ में इधर अनि है इधरगा जजेस मैम ओ अम उकिल मैम फार को लगा मोई मधुगी अकोई स्टे ऑर्डर पड़कने अदु तोरगा अदु चटकने बट थमोई देगी दे लोकताक चखोट नबा लोकताक के अफसर से कदाई वक्त तोड़ीगे से बस वहां हम ले बस लेंगा कि मुकुकनाम लेंगा कना मसे फजना मसे हिंगन बियू कोई आर्टिफिशियल द तौड़ी खोली मैम हानि की नेचर की चुन दब पुन मुक्तो करमाइन तो लोग पीगदरा और मसी लेबन फगदरा हाई बेसे लोकताक हाई बेसे याम न मगुन लेरबा अखोई से पोंगजेरी मने सिंग से प्रोफेसर सनातोम न पल्ले केरलाई मतंगदा मोदी अखोई ये समुद्र की इशिंग मैम से लाग तुरिन मैम दा मु बैक वाटर है ना हाइगट लगा पुंग तरी निपम तारा मतुदा अमुक महंदरकनी मकोई की कयाम फजन जुम सार को लगा अकोई की कश्मीर की चार मीनार तौन का तौदना फजन मोदी बैक वाटर से मिनी हुमनी की अमोन वायर का म अदुन तौथरक चटकी बजे से जुम फजन मोइन पुखट पीवा वरक पसे मोन अमु पुबीरक पा असुमाइन तो मीदी इज्जत लेदा तौइदो अकोई की पिक लोकताक अमु खतन सिंगाक नमो होनबदा अकोई लाख कुन मपन लाख कुंथ्रान अकोई मणिपुर की लोकताक सिबु हिगन मंग अमरोइदरने हाई वहंग सितने इन हंगजरी से लेंगांग तोबी दो तोबी लंगांग ना हाइरक पे एनी चना पथाप तो मयाम पुनो खुलोनी जासी लोकताक तरी हिंगन बिउ लोकताक हिंगदर बदे वी हैव नो फेस था तांग स्पोर्ट्स अमा अदु अदा चुमे दिस चुमी अदु चमरोइ बने अको नेचर न पीरबा प्रकृति से न पीरबा अको क्वाइदे फजब लोकताक हाई बसे असी पीरब चिलका लेक के हेक मखादा लेर बने लोकताक हाई बसे असुक फजरुबा प्लेन द लाख पोखर कोई मानव सिंह लाई मपांदगी हो there's a leg this is your Manipur loktak yes we see an aeroplane dagi tawra moi jingi kay harauri koi di panak ta pham bada koi thamoi se ding harau ju saruk ko adu saruk do koi de pihan minabal lenga ki mukukna na the MLA local MLA particularly loina or anihum dakale punomok assisted by the bureaucracy and others na hingan view hajan view prithvi da ngasi yang view mi mari manga service to bire like us adom ni chair du phammi no ma chair du phamma chei mari matuna as retired organe kana su adom ni khut thangala ko gudu natti your time is very limited matam khara leiri da lepa ke seba khatang to bire mo high the file work the bureaucracy sing dex table the phamma to bodo I have done all this thing no you have done because you are paid to work because you retired or chai kun muksure nobody bothers adom su nong pong ni chalegi ni ye bazar lakani nong phato athi chakani by that time mi kayan adum kauge mi kayan adum izzat pige mi kayan adum luna tauge haibado that time will prove you ngasi dei tho macham tauri ai tebul phami koli chei kunthra mari manga I will live long ai karim takai dei chaurum ne khalle but there will be a day will come modi tanjat you will retire from the service you will retire from the world aduna leiring it up matam leiring it lepak single piu akon hijeri bise she'll learn it chumni haibanate but definitely some points we are raising to government I be something I tham jige suras yam nungai je oja sonamni thank you so much aduga khoi gi matam ji lo salakpina aroi ba question si oja sanatomba da laksage oja sanatomba tentang khoi gi akhona so hojik topic thamjare ba Indian made foreign liquor si Manipur da legalize oita ragadi oja gi point of view da khoi society se da karamba mong da chautharak pa amadi chakhoi pa lakani ha oja mot khadang thabioja jasuras madumagni अखोई की जिते द होई चखलगति अखोई की मेंटालिटी से द होंगगति अखोई की हारि बसी अदुम थकप याय के सुकाइदे मी लोइन थकदो सुनते तबदा बो हौजिक सिदे द अखोई की करम्बा मपा यु थकपना मसाजिबु यु थौ अदुना आई नपा थ थैजुद्रा नंजु थौ सुकाइदे अदुना बेंजिन कोलम लेर पई मुता यु बोतल फॉर लिकर यु बोतल हम लेरगा मपा मचा नुपा क्लास 10 काबदा 12 काबदा की ममांगदा खिनबा ngamgadaba mapam tan thupiro aduma minister am tan thupiro ba masududa masaduda yu bottle lei nangi pejin kolom je masi yu jina maru oibni yu bottle du tawraka mamang du fore liquor half size ki ama thamaga ache pim thamaga masi thawo haidana na sa phagadawni ngasi dagi koi fore liquor se masi ki prohibition act se
ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯆꯍꯤ 23 ꯁꯨꯔꯕ ꯅꯪ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ 10 ꯁꯨꯔꯕꯅꯤꯅ 23 ꯁꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯄꯥꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯌꯨ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯨ ꯄꯤꯊꯛꯑꯁꯅꯨ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯊꯛꯆꯔꯁꯅꯨ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯨꯂꯨꯗ ꯋꯥꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯗꯅ ꯁꯤꯗꯧꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯌꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯨ ꯆꯨꯍꯤꯡ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯨꯂꯨꯗꯨꯗ ꯁꯨꯡꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯎꯝ ꯊꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯃꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯔꯖ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨ ꯄꯤꯊꯛꯑꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯀꯦꯟꯇꯤꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯦꯟꯇꯤꯟꯗ CSDꯒꯤ ꯀꯦꯟꯇꯤꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥꯗꯨꯒꯤ ꯊꯛꯀꯗꯕ ꯌꯨꯒꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨ ꯊꯛ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯪꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦ ऑपरेशन तौदोरिबनी ऑपरेशन तोंगान तोंगानबा असागी बॉर्डर स्टेट ता कामनदोरिबनी अदो यूथ कामनद्रगति मंगोंद कैदोगे द वाखन फजना खल्लगा मिनुंगसी फावरकनी ना मिनुंगसी फावरकनी मिनुंगसी दो मदु यावदन मयाई गांदोइने बियुसे द मयाई काबै थबकने बे यू तौदोरिसे द मयाई कारगा कोइदा नुंगाइबसी करी होय यू थकपो मिबुदी यू थकनिंगबनिना ngसागी यू थकपसी कैदोबगी थिंगदोइनो हिंबिगनु हारकनीबो अदु यू थका काने हाइबसे यू थका मसी तोंगजरे हाइबसे मसी गा यू थका मांगजे हाइबसिगा मसीगी मांगजे हाइबसिने हेली हाइबसे होय तौबती थौरम खुतिमक्ता यू यावदबदी यासलत्रे तौबदबु थौरम खुतिमक्ता यू यावदबी यासलत्रगसु यूजिंग अदुबु थकपा इमुंगी मीसिंगदा अइना थौरम मफमदुदा लोंगमदुदा चलगा यू थौरगसु अइना हंजलागा इचानुपादुदा अइ थौरम मफमदुदगी से कबोक्सिम पुरपनी चेंपाक्सिम पुरपनी तंजिम पुरपनी हाबिदि आयबा यू बोतल जिमा अइना थकबगी तंखायमदि थखरे इचानुपा नंग थकनन पुरपनी हायबा मपासे कदम मागी ककोई फयोम मसीदुदा यू बोतल तो सी अचियपदो पुल्लगा मसाद ngamo koina pithakkiena porko mapamta puthopiroba adum mapadu laigadrasini adu legalize haibadu legality jo dai leire se amada siada leiba legality ka akoigi thamoi manungda leiba internal legality ka external legality ka keneba external legality is the meana sembani kaidona naba isagi ojaba natraga kanglup amagi ojaba thina nabagi damta aduga internal legality haibisi national legality ni masidi nation na piramabni yade habsi yadaba potudi yade mayai kana nabagni wang yanglei haisidi yanglei you yanglei haisidi mayai kana nabagi tamta sinabani pamangai matamdi sabaw labaw yam kalli manipur sumangai topa kai koigi state singa topa ngasai country singa manipur nation singa jam tuina lan torami awaga lan torami dik takel ga lan torami dik kabu ga lan torami tungan lan torami myam do lan singa tu dei da pedo yam tamta I khega na bagi tamta aingonda mathoi kana na bagi tamta energy se leina na bagi tamta pedo yam tamta hariba use thambane hojikti kaidore adu masalan gi matam natre hogdong bawda yam kan chiknadre hojikti san wainadre hogdong bawda fajana chiknadre khara khongnaraga dum toi hameng bawda fajana wainadre asigi phibam ji la kan sida mi jing sina lan tawni nomai paraga jumlo na loksan ni lam loksan gani ka haiba pose hujik leitre adum poto leraktabani na yu thakpagi yu gi mafam je leitre hujik kunai chitaida aduna akoi gi society gi moral value da mangakadabu ettadi nupi jing je chabak hujikti youth kale ka harise sibu afabu kudam ne naina bra society da you legalize of gai targa disi afabu ne naina se ko you legalize tor di nupi angang hujik maudi kari de ki you yam thakale nupi jing je habse yes yam thai legalize tor kador bani thaklau wai je adu kanana hai ke sinita madu social media da ulakku matamda natraga paw dair ko matamda matam ki am honge hare krishna na soleba hung sida ban soleba kari phibam no si phibam jibo na soleba nungai bagi sordi son hondeba awa bagi ngak to koleba samaje juktam tawre ayeba juktam tawre ay da negative to nam sinnari to kari da patno legalize to na bagi da patra legalize to have nati masi legalize to suya yati lali hai bisi khang na ai lali khang na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯗ ꯅꯦꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯅ ꯃꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯔꯖ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯕꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡꯂꯦꯟ ꯄꯥꯠ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯈꯣꯏꯗꯨꯝ ꯄꯥꯠ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯈꯔꯨꯡ ꯄꯥꯠ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯂꯝꯐꯦꯟ ꯄꯥꯠ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯄꯥꯠꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯄꯥꯠꯄꯨ ꯄꯥꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯄꯥꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯀꯥꯝ ꯄꯥꯠ ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯔꯣꯝ ꯄꯥꯠ ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯄꯥꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯃꯥ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯞꯄꯒ ꯃꯄꯤ ꯑꯣꯔꯣ ꯇꯥꯡꯉꯩ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕꯤꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯁꯉꯥꯏ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯂꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯂꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯣꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯉꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯋꯥꯇꯔ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯧꯈꯥ ꯀꯧꯊꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯣꯛꯂꯩ ꯄꯨꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯔꯥꯝꯁꯥꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯒꯤꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯞꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ